Завод за культуру vojvođanskih Rusnacov dostal 388 тисячі динарів за предложення dlhoročного проєкту digitalizaciji sklenjanih ploča fotografa Budinskija z ruskого kirestúra. Sú teraz digitalizovaní 850 sklenjaných ploči a je z tých prejk 2000, takže nám to veľká pomoc bude, že by sme predložili túto robotu i že by sme položili to tí materiály online i že by boli dostupní všetkým našim ľuďom. Toto, co môže byť vážne povesť, že 372 projekty pristihli na tot konkurs a od njih len 1/4 dostala sredstva, medzi njima i Zavod i Ruske slovo, takže sme naiste hordi na toto, že nam še pospišelo dostat sredstva iz toho fondu. Novinsko-vydavateľná ustanova Ruské slovo zo budžetného fondu dostala 240 тисячі dinari za kapitalne dielo 5. tom Tvorog Havrila Kostelnika. Država Srbija naiste obezpečila šumni sredstva, šumni sumi, a za nas to bar značne, zavljadom, že keď še pitali, či to porjadne sredstva za vydavateljnu njemame. Znači, mi vydavateljnu djelnost finansujeme ljem z projektu. Budžetni fond za nacionalne menšiny Republiky Srbiji toho roku za projekty nacionalnih menšinov vydvojil 30 milióny dinari, a projekty muša buď zakončení u peršej polovky 2020 roku.